Rahnwet na. Rahnwet. 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 Yes, ira orang lapakan misalkan sum ang kabese yung Rahnwet na. Rahnwet. Iyang kasalelye ragacho waruskacho nan program Rahnwet nan tonpe program kabese irakap ragasampalakan Mona chkan pachoyang nan program kabese Rahnwet Ivan pachowan chiyang kia chunga sagaratan kay paniyo wow pon malan wow taraksopan pon peyu chunga sagaran wow lapan kupuran sanan kan ko wawan kasabal marlikan nanalak nan kan yay ko Wow choror to kaya sabal machay kabinan wing tonpe karyawan kabina speaker by speaker o chawegan chorus nan 10 Bombay legislature pachawan wan ki son kapong labalap samar labalap 11 momotso kan chorus nan wing tonpe o pachawan wan ki sabal marchon way usap nan sabal machay program in Rahnwet nan Bombay and Rahnwet Kachay sabon man kiyan so mga pagchayan kachin pileo kasamo Mr. BJ Obiswo, Public Relation Officer and Obisan Pohnpei Utilities Corporation. Ngayon suksej pan bachawan luka Mr. Obiswo ong nan programin kabese nan suksej engkak oralepe irakasampan me bacho namin kay Rahnwet ang chimalain so. Kalangan ko may program director. Pwede ya tumul sagarata o kapesen Rahnwet ba patunal wewe o kipe Bombay unsak. Ya kona mane ni chiangki tumul sagaran tankan sabakan nila kay puro sola ben sabakan ko nan molen seren rekso ko en Bombay. Wan ko sabul mar seren ko isonan ko ne paywatch. Wan ko sabul mar ko nana nangko o nan kniye ko apwe kiyo kun moye niye mo sa ko iso ko rakatin ku pura kniye sakaratan wawat yin ka patwan pone se ki sapolmen Pohnpei kayun kabna karyawan kabna arachman waran ko wawan ki Pohnpei yumsek Rahnwet patwas nan wasan kai Yenga pachawan pada sapolmen Pohnpei palian PUC o sakar kita ira kasampaleo makonang melal Pohnpei yan kachin wangi mayay ira kasampal mapitata sapol machay misinan dialkan Sam nawawa pala ni right board of directors kan PUC repachawan mo itatar PUC yan kaptola o kaptalong pagpan mo niyo ni karwaro ong panggan kuam ta epasampang ta pilkakan epasam development bank puenkak ropoto ta itanto anane mon moni puenkak apali misineo mepangkak en sainsan ong nikawewe kan nan irekan mepan sansalata Kalahanan ko may Mr. Obispo Riyakom tawla o kapesayan chonway kaweweta karapen pagpen moni karwarwat. Pwede pachak pen sapol machay misina dijol kan nan pomal. Sapol machay misin. En kak sainsan na pilala ritina kap en sabis karos. Irawat me leta mokut karwarwan kak monwat wiyawi. Hari nan kanto memiye agak sansal yawan moni me PUC ban anane puen apali irakasampal metuamech Kalangana PUC bananana tapunti wan moni eo me paton wan chala limanan riyakit isupukul meisak puen apaliata misin kap ong sapol matay paliwat agak sansal yawan so me misin watch sasa biskinan wain Pohnpei en kak sansal mawong way unsek maktay ban kapurela kapurachay long nan pari kiti sa kuno
Iraya na so makapalan diol mianan Pompei misin wat yang ala alta kwen sawasa apani kapalan diol enan so puko. Erpoe kamrulan misin wat nia tapun kier Pompei ela sombar su patulang walo ong padian diol o apildala ritine kak karos en kacangatan diol ong nan salakan kwen kak tapun tepata kupuran wayung syak mepitata liyan. Arya karongkan takapalakan mebankakan parata ma misin wach pansoche yang sabis. Kayu ira kasampalkan magchay panangan mami pene ma misin wach pansola kakan yang sabis. Pansola sapol machay misinan bakap ong ira karwarukan karyaw mesin wat kentapun liol ong nionon sapalen mesin daut kan o kasilu nian so mesin wat kentangata kuan kap yang cow kita liol ong ansu meliol pang kun cow la Kalahanin ko mo Mr. Obispo mo na chaban kaya program watch apoyaki out of program watch ya kasampuan puweki epitata saban machay misinin lial nakan kachanga lial nan tonpe miyeche ira makanayangan sansan me chuan way konayangan wangi om chungalay so Rahnwet pato wasan kay yengat pato wan chiyang pi sakarata misikwat bang kupuran chon moyung sak pwede na Rahnwet sabal machay misin kapal pe miya mesin pang mulyalita kesen parts kan mesin pang kamar murti o nita kisang nan wasan liyon poen kauna pe wasa ong ni mesin kap mesan saler pwede rapukat imen patrawan kauna kiyang chon moyung sak magchay pang kasip ko na liyon ong nilabinaso makasontian chapta wayawi ni November isak payo o kanto pan kaklal ni tisa pe isak mau and parwat. Irapukat imen patrawan pa kita sa Parmen Pompei palian PUC o ya at sumal sa karatan misikong wayung sak pwede ya sansal me ititian kakan puko me sa Parmen misin wat sumalan ki sulaka kan kak taisang match ay melaya mokit karawat wananan moni pangka kan roboto wan kak walianta mesin mewalawat wan kak pleo apali ananan liyan ong wayung sa ay met may walian kitor melen sa Parmen Pompei palwat palian Board of Directors kan and PUC palian management o chon kan PUC unsak o sakasakarago way ira kasampal wat sakaran misik wat ong Pompei yungsak. Kalahanin ko mo Mr. Obispo kalahanin ko por chorus IMH magayong sa kalasang machay program and kabesa Rahnwet nan Pompei program and kabesa way rakap rakasampalakan me banuyawi tawiyuyaw nan way Pompei o sa bachawan duglukoy at kapurakanan kachin sa Bali Radio V6AH o nan kaunaptan program kasampal chekan meban pachotong mo kalangan o kasadelian.